J Sport Football TV yawe. Mwite kapiteni w'ibihe byose, mwite professional football player, kapiteni w'ibihe byose Amavubi ndetse n'u Rwanda byagize. Uyu mukinnyi yakiniye ikipe ya APR FC, akinira ikipe ya Rayon Sport. Kuri iyi nshuro niwe wifashishijwe kuba yafasha abandi mu gutombora ama ekipe muri Sekafa Kagame Cup. Iyi ni tombora y'uyu mwaka w'imikino 2026 2027. Iyi ni shampiyona ihuza amakipe akomeye mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba no hagati. Uwo mvuga mwese muramuzi, yitwa Haruna Niyonzima. Nyuma ya tombora nibwo twamenye uko amakipe azahagararira u Rwanda, azahagararira abanyarwanda mu mikino ya Sekafa Kagame Cup yatomboye, ndetse n'amakipe bizahura muri iryo rushanwa. Amakipe y'u Rwanda navuga ko yatomboye amakipe akomeye. Sekafa Kagame Cup ubu iri mu matsinda atatu. Hari itsinda A, hakaba itsinda B, hakaba itsinda C. Ikipe ya APR FC iri mu itsinda A, ariryo ririmo ikipe yitwa Vipers Sport Club yo muri Uganda, hanyuma hakabamo ikipe ya Gor Mahia yo muri Kenya na Garde Republic yo muri Djibouti. Hanyuma groupe B ikabamo amakipe akurikira: harimo ikipe ya Zinda Black Star ndetse na Simba Sport Club zo muri Tanzania, hakabamo James Sport Club yo muri Sudani y'Epfo ndetse na Mogadishu City yo muri Somalia. Amahitamo akwiye ku wifuza kugira ubumenyi bukenewe kurusha ubundi ku isoko ry'umurimo aboneka gusa mu kigo Skills Driving and Language School. Hamwe n'abarimu ba mbere mu kwigisha indimi, twigisha neza gusoma, kumva, kwandika no kuvugira mu ruhame indimi zitandukanye zirimo Icyongereza, Igifaransa, Igiswahili, Ikidage n'Igishinwa. Twigisha kandi amategeko y'umuhanda no gutwara ibinyabiziga. Umwihariko hano nta ukora kabiri kuko dutsindisha 100%. Ngwino kandi tugufashe gutsindira international certificates zirimo IELTS, PTE, Duolingo, DELF, TOEFL n'izindi. Iyo uhisemo kwigira mu ishuri Skills Driving and Languages School, uba witeganyirije kuko twigisha n'imyuga irimo mechanic, culinary arts ndetse n'ububarista. Dufite kandi n'amasomo y'igihe gito short courses. Aya mahirwe ntagucike, dukora iminsi yose kandi ushobora guhitamo kwiga amasaha akubereye. Iyandikisha uyu munsi usanga aho ishuri rikorera i Remera mu Giporoso hafi y'ahahoze KFC. Ushobora no kuduhamagara kuri 07 96 89 79 81. Murakaza neza mu kigo Skills Driving and Languages School. Itsinda ari ryo rya nyuma, itsinda rya C, harimo amakipe akurikira: harimo Rayon Sport yo mu Rwanda, hakabamo Al Hilal Sport Club yo muri Sudani, hakaba Tusker FC yo muri Kenya ndetse hakabamo na KFZ yo muri Tanzania. Urebye wavuga ko amakipe yo mu Rwanda APR FC n'ikipe ya Rayon Sport zagonze urukuta. APR FC izaba ifite akazi gakomeye kuko izahura n'ikipe ya Vipers. Gor Mahia ari amakipe yayigoye kandi afite ubunararibonye mu mikino nyafurika. Imikino y'iwabo arayoboye kandi n'imikino nyafurika naho si amakipe mabi. Ikipe ya Rayon Sport nayo ntabwo yorohewe kubera ko Al Hilal ari imwe mu makipe akomeye muri Afurika. Gusa Tusker na KFZ yo ni amakipe ashobora kuba yagukoza isoni mu gihe utayiteguye neza. Abafana b'amakipe yombi mu Rwanda baribaza niba aya makipe yabo ashobora kuba yazagera ku mukino wa nyuma w'igikombe cya Sekafa Kagame Cup. Mbere y'uko nsoza dukomeza n'andi makuru, ndagusabye kanda subscribe niba utarabikora.
kanda subscribe, usharinge ndetse uduhe n'igitekerezo utubwire ikipe yawe dukomerezaho cyangwa se tugukoreraho amakuru, tukubwira amakuru ayivugwamo. Tukiri kw'ayo makipe, ikipe ya Vipers yakomeje kugora ikipe ya APR FC mu mijyo no mu mazi. Mu mikino yayihuje nayo yaba iya Sekafa Kagame Cup, imikino ya gishuti yose myinshi byarangiraga baguye miswi cyangwa bamwe atsinze igitego kimwe ku busa. Mbese ni umukino byagaragaraga ko ari umukino ufite ishyaka ryinshi, buri kipe ishaka gutsinda. Niyo mpamvu byajyaga bigorana kugira ngo haboneke ikipe itsinda iyindi. Gusa iyi kipe ya APR FC yari yubatse ndetse n'ikipe ya Vipers nayo yari yubatse ku buryo nta mpungenge ko aya makipe ashobora kuba yahura imwe igatsinda indi. Ishyaka ryabaye ryinshi kuri aya makipe kuko yagiye agura abakinnyi bashobora kuba bayigeza kure, basanzwe bamenyereye imikino mpuzamahanga. Ku ikipe ya Al Hilal yo ni ikipe ifite amateka akomeye cyane ahabanye n'ikipe ya Rayon Sports, yaba hano mu karere ndetse no muri shampiyona z'iwabo. Iyi kipe ya Rayon Sports iheruka kwegera igikombe cyangwa gukora ku gikombe mu mwaka wa 2018. Ni ukuvuga imaze imyaka 8 yose itarakora ku gikombe. Gusa iyi kipe ya Rayon Sports imaze kwiyubaka ku buryo bavuga ko nta kipe izapfa kuyitsinda hano muri Afurika. Mbese shampiyona y'u Rwanda ubu nta yindi kipe izakoramo. Ubu shampiyona zose zigiye gukurikiraho zigiye gutwarwa n'ikipe ya Murera. Mu mikino nyafurika n'ikipe ya Rayon Sports rero niko yabipanze. Yapanze kuzatwara ibikombe byose izakinira uyu mwaka w'imikino. Ibyo Rayon Sports yakoze, abakinnyi yaguze, abo yasinyishije n'abari mu nzira zo gusinya, ni icyizere cy'abafana. Abafana ba Murera bakwiye kugira icyizere ku ikipe yabo, bakayigumaho, bakayikunda, bakayishyigikira kubera ko ihagaze neza. Ku ikipe ya APR FC, ikipe y'abanyamukandagira ikomeje imyitozo yitegura imikino ya Sekafa Kagame Cup na shampiyona n'andi marushanwa yose azakina muri uyu mwaka. Abakinnyi bayo bose mu mwiherero bameze neza, bari gukora imyitozo mbese nk'iyo kumanura ibisiga. Wagira ngo barashaka gufata igihugu, ariko ni nabyo barashaka gufata Afurika. Barashaka gukora ekipe izahangana ku ruhando mpuzamahanga. Rero abakunzi ba Nyamukandagira ndabagira inama, mugume inyuma ya ekipe yanyu, muyigendeho ku mikino yose izakina. Ndibaza ese Sheikh Djibril Ouattara azawuhamya, azatsinda ibitego bingana bite muri uyu mwaka w'imikino? Tubwire muri komenti niba ufana ikipe ya Nyamukandagira. Ndibaza nanone ku ikipe ya Rayon Sports, ese Rayon Sports tuyitegereze mu yihe shusho uyu mwaka w'imikino? Nawe tubwire muri komenti uko ubona ikipe yawe. Niba utarakora subscribe nicyo gihe muntu wanjye, kora subscribe ubundi dukomeze tubane kuri J-Sport Football TV ikugezaho amakuru y'imikino yizewe, asesenguye kandi ameze neza. Murakoze, naho ubutaha mu kindi kiganiro. Ciao ciao.